kelukik baru teteh kekini harus nek rambut bae no saran selesai nu padahal mut ketahuan embeng dek narak cerita le agama Islam lamut tetu gawe wudu ndek mungkin nak selesai hina ndek mungkin nak selesai saya ngak kembali manik Allah Ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain tersurut biso ejulu tuh bapak kungku nung klutik klatik ejulu sampai datang atas matena muya ampun sembah tahu sembahyang niki ina dendek de paya pete doa sak belu-belu lalu de boyak elek sembahyang niki napi de boyak wahara doang ina wahara doang ya de pete ada de duna sugih wahara ya de nuna sade sehat wahara ya de nuna sade bagus dari keluarga jari wahara doang lek sembahyang yang pun tersuruh dendek lalu pete belian boyak elangan sembah pasti luwe wahduan guru wah bahasa maraniki Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni balu tunas tojok nenek waktu sak tokol antara dua sujud Rabbi gfirli ampunan gamak dosa kaji ya Allah ya kenenan bahasa darmaji Rabbi gfirli ampunan gamak dosa kaji ya Allah warhamni tunah kangen gamak kaji ya Allah wajburni tutup gamak ruang kekurangan kaji ya Allah warzuqni pesugih gamak kaji ya Allah wahdini pritok gamak kaji jalan salurus ya Allah wa'afini maapang gamak pesehat gamak kaji wa'fu anni maapang gamak kaji munapi ada pete malik lagu goyo luwek dengan sembahyang papan tokol antara dua sujud dibaca kena Rabbi pilih sampai duduk Rabbi pilih Allahu Akbar nu suka pengirik lemak raweh iat puasa iling iat puasa lemak raweh lamun adeng-adeng imam yaran imam cap setum jelapan sekedi imam cap traktor jelapan malik imam cap cikar paling jelap imam cap roket mulai ya sejelap doang mut boya bismillahirrahmanirrahim amin arak niki langku si jelap 15 menit sembahyang tarawih berembin mutek kicang sajelap lalu ngeraos arak niki langku si jelap ngeraos niki dia sampai sekali masa wang bersuruh ngumumang dengan mati si jelap arani partiang niki nurati haram mutempoh si amak sayin adih eben uni ndek mandudu uni ndak kena eben adih eben umumang nang sapati nun eben ning keng umumang ana umumang senoh nane talat le marune mati uni yaw berembinane talat dengan deman mati uni lah nu kebalik karan dia uni nanu jelap nyak kesalahan lagu si jelap lalu ngeraos ndik tiang goloh-goloh niki kejauh lain gak ngakalang ndik si jelap lalu lamu sak jelap lalu nunjak dendek gama seboya imam seadeng-adengan sekecet enggak injak oleh jauh oleh berdoa boyaan kena bulan Ramadan maka dait bulan Ramadan traweh beda dengan sajelap-jelap bareh lamun denger raos ja ya Allah ya Rabbi ya Karim mun ngeraos ja mangka nek jelap lalu apalagi dengan gene mancing bedait kance dengan gene mancing muen bercerita wa bareh aku walas ke satonun aku pengerek walas ke satonun 160 nu kamu kala akalang senina ngkuni aku bae satonun angan duit nun engke penganak kemuk bae iya dak mau raos nini dudu coba lamun traweh jak mangka nek sekat lalu imam nu padahal arah setengah jam yuk sila baik
Nah mulai makja bulan puasa niki sila sak jeneng ngadeng-ngadengan gamak sekedik la teboyak sembahyang ketuna naran enggak lamun rampok baut long dah sejelo ini narak siwak likur jelo mu lebara mu cemuh lalu no lebara puasa bermeh jaga dan puasa wah jaga puasa ndik jaga pokok satu baturak tu balentiang baturak paling cemoh dengan lebaran niki sandik pacu puasa Ustaz. Saya jarang-jarang puasa. Mu semen lalu bercerita jok tiang nampak apa? Ustaz ni nempuh dia. Dek puasa coba uyu ni. Astagfirullahalazim. Padahal wah tak terpengaji si tuan guru tu majelis taklim tu balentia. Sai ndek puasa sejelo anta gentik doang isi 1000 bulan si dia puasa sak sejelo nu ndek man ye pada pahala. 1000 bulan kecuali wah tak memang tegarisang si Allah Taala dendek puasa marantan dengan head dengan nganak. Ni sepala saya ni nak ceramah si Ustaz Zul. Aku jak pokok nak puasa doang dak kag jahet tu ni ndera kena. Lemat priri elek mangkin maghrib niki coba priri sembahyang. Coba indang diri masing-masing. Wah kena ndek unit mulai kena kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa. Terus apakah wah kena ndek saya ngak sembahyang niki marak cerita tiang sapiranan lek niket timu. Ya tok tiang ngah bercerita wah dang tepi nak jibelian ni nak. Tiang tepi nak jibelian. Mula nak kurang ajar be dengan anu. Mana ustaz mungkin nak jibelian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh angtang botol aqua, rokok, bekek gula. Napi jak sida tua ke gupuh rua na dia. Anu tadi. Tunas tolong baik sida menerang berbentan telang kunci motor. Oh, tang tenungang sida kena sida dia. Berembe-rembe ustaz pokok sadai te kunci motor. Mutiang si gensing saya kena ndek. Mula gensi bae. Mai ni. Buka angkai dia. Dah buka angai bismillahirrahmanirrahim. Mutiang baca ang alam nasyrahina. Bismillahirrahmanirrahim alam nasyrah sampai duduk. Mude menah duduk alam munane oleh dendek ngonek-ngonek te lemak tang ngupi te balik. Datang balik sida bait ai uduk sida ngulu terus sida berseraup sida ina maskedik mu sida berseraup mu sida sembahyang 2 rakaat sembahyang apa Pak Ustaz ni sembahyang sunat ba'diyah wudu ya wah aku sembahyang sunat ba'diyah wudu karena Allah Taala ya ni datang balik wah menuju tadi kulik sida ulek betul ada naruh kendaitan kunci nu jarak sejam setengah munde 2 jam kurang lebih datangan Malik anehnya ndak terdengar ni mun sadai te kunci nane uni nangan ta elito hunjar tang badeng sengak rokok munju antang gulem lagu mu gita punti jauh saris bapak punti jauh sari kosolah-solah punti sabe bapak jauh punti sabe terus Malik kenju antang rokok mu kedele sebantal ya munju ang dia Assalamualaikum Waalaikumsalam alhamdulillah mau berembe tua alhamdulillah tadi mugdai te kunci motor alhamdulillah mu berembentan dua baru ya maruni nasa perintah kan tadi demeng kuah sembahyang Allahu Akbar baca kabirah munggak ndang linangan ke tadi kunci motor nun doang mukingat terus dan kunci motor nu waktu ngeraos dari saya tu balik mu ya tok selat ni wah kedeleni tok selat mu yampuk jauh jo kete ustaz alhamdulillah ustaz mumparat tiang kan mu kelelek waktu ni ke mumparan tiang cemoh lalu dan dait kunci lagu ternyuk lalu sembahyang kunci doang lain nangan nuaran si kesulit dengan sembahyangan lagu alhamdulillah mundait kunci motor ya syarat ulang ia syarat dengan tersebut bertakwa jok Allah Ta'ala sak pertama sak dua jok sak gaib sak kedua gawe eran sembahyang iling sak luwe utang
Lagu lamun bermajelis jawab bapak ndek tuah ingat utang. Yakin ndak wah ingat utang niki selapuan. Padahal bareh arak saya tagih hacan nih arak saya tagih piksin 2 minggu dia manyaur. Lagu lamun le mas majelis tau dah ndara telang wah. Telang bareh demet sugun mu melai penggitan. Piksin dik man bayar. Gula duit seperapat nih kemanggendi macam-macam. Musik hebat naran dengan majelis. Saya nggak kembali. Raudatum mirriyadil jinan. Ya tahu taman-taman surga Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Nah bapak ibu yang saya muliakan. Karing 14 menit. Demen nomarak nikit surut gawe sembahyang. Sak luwe-luwe utang. Sak luwe-luwe utang. Sembahyang lengan lunas jok Allah Ta'ala. Yang pun jelap. Tahadusan bin imah hari ustad melet lalu tiang berdua mobil open cup sak baru lagu mun sak lai kan sak baru sugulang le dealer ye melek kenikina mau tiang buka kitab mau tiang lalu sekolah mau ternyata rahasia dengan sembahyang lunas sojok Allah Ta'ala niki mula ndek cerita sih dia mula aja. Dia jatuh balik lumbar si dia juang gula seperapat mula jatuh. Ia tahu inti dengan lunas ojok Allah Ta'ala niki waktu sujud dina. Demen tuh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali sidar tiang lagu maha suci Allah yang maha tinggi dengan segala pujiannya atau ndik sidar tawar tiang Allah lagu tutun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi musida nuna sojok Allah Ta'ala kena ya Allah tunas gama rezeki melet lalu berdua mobil ya mutiang amalang bapak alhamdulillah ndi narak baik saja nenek bedoen arak baru seminggu digenti pelan ik ya tebeng si nenek mau meniuni mentoa aneh tadi kamu baik mesa bedoen nenek uni aja si cemoh si lawan tiang bejorat dia dicoba angpuk bapak niki dia muat kembali lalu PT lalu belian lalu sembahyang saya nggak sembahyang niki nyengket ngeraos kanci nenek muya betul langsung lunas sejok nenek lamun dah hingga sembahyang jandik taran ngeraos nyengket ngeraos kanci nenek sembahyang niki ya tahu nyengket lalu ngeraos kanci Allah Ta'ala ya tahu tunas Allah Ta'ala subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya tahu serah diri sejok Allah Ta'ala mut lunas napi pun pekayunan berbentan menu uli dende senah sasugun suara aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya Allah ending enggak mak keping ek beli kompor gas inde nini noh menuntan aja mbe tau tak baca lek dalam mati saya enggak sak ngeraos kan nenek nuate jelas nak nah mubareh coba nggih ya Allah ican agama ada lunas hutang ican agama nenten anisan lunas hutang uli sak cocok nah tetunas sejok nenek makin mu papu keniki ya lunas ya Allah ican agama kaji pesawat terbang ndek cocok mu segera bermintan lalu setir pesawat terbang jadi sak cocok si beliau ya antuna sejok nenek ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah lamun sawah jeneng linsir-linsira wah karing tak dait naran malaikat maut anjak selaput noh ndet mandait lagu sawah linsir-linsir lalu aja mu berjari apa sugih sila jari apa dia sugih mu ada kembek dia mendah sugih ya luwe kepa aku jok melek bre kepen salwe lele uni gak bre mu ya sida kemben nggih saya doa tunas jok Allah Ta'ala ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah mbeh kejaga dosa sida ya kayun embot nyaweng kaji laku sida sa embot nyaweng ki Allah ican agama dalam keadaan husnul khatimah. Nah lamun tah nunas kena maraniki jak sugih.
Tuh tua sugi bare. Mara atur tiang sabaru niki lelong, tok tiang ngaji baru tiang jam 11. Jadi tiang ngaji niki lelong. Saya milih sugi jemaah ndara bain diangkat timun, mak selapu bapak satu atawa anu enak milih sugi doang. Ya Allah, mudang kedua hampir kali membaca selawat sejelus malam. Kadang-kadang ara seket tadi. Ara aku mundarat doa mah ajak 75 uni nah. Nenek kaji. Nggih. Ia pengare-are almarhum bapak dia. Lamun milih sugih tadi sembahyang. Demeno hingga sembahyang sadun tetun sadu jok Allah Ta'ala. Searan lamun tuah gawe sembahyang niki priri sembahyangnya tadi. Saya ngak bapak tiang almarhum Tuan Guru Mustajab bapak. Mesak-mesak ndewah berutang li bank selama jadi pegawai negeri sampai pensiun. Golongan 2A paling rendah golongan li Lombok Tengah lagu denuah gawe saram berutang. Muya mu ketuan almarhum bapak lah. Bapak tunas gama ilmu batu mata mbas. Iya sim berjawab. Ini nek kaji. Menung gemes. Nu anak murid Tuan Guru Padil. Menung gemes milih ngempukang doa. Tunas bayi bapak dia empuk bayi lagu tunas desa kepeng tetap penuh marantang pelinggi. Arak seket dengan lido berutang. Arak diin kepeng. Anu Tuan Guru tunas utang kepeng julu. Pira 2 juta. Au barek mangan julu. Barek. Barek anak dengan tunas julu Tuan Guru. Haran dengan berutang kan. Lemak demen tagih ya mulai noh nia jonggaran. Au de bau be telacunin terus. Waktu sak berutangnya tu batura tau, tu batura. Mudemen noh marak nikah. Munapi basir, gamak tadi. Lamun mele sugih jak sembahyang. Ye wasak baru niki konsep. Demen selesai sembahyang tadi paling kurang tan yang baca selawat 100 kali. Sallallahu wah tang ngitung bapak niki arak semenit 36 detik bapak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad arak semenit 36 detik. Silat barang-barang coba nggih. Mudah-mudahan aing jak lamun wah mulai yeruan kelus entar tebeng si nenek iya wah lagu tenang pikiran anden dek lalu berutang jelap tersadu isi batur. Niat berutang itu paling terkiringan. Nenek pengen berutang dia jaran ya suruh sedekahin satu-satu kendau aja nyauren deh. Kadang-kadang ngarak marah dikit ya. Ada sak dekican tenang si Allah Taala. Ndek njak numpuk nempel kepeng lebau dunia. Lek julun tiang pelungu sami tenang tadican si nenek. Luwe dengan sekepeng penuh lagu stres. Ndek ketahuan lek jauh kepeng. Embe sedekah ndek. Anak doang demen endeng kepeng lalu pedang kadung kutang. 2000 sambuna cana nu mun beng. Padahal kepeng dalam bali ne kepenuh. Nauzubillahi min. Baru 2 nih Ustaz. Berarti masih ngone-ngone nih Ustaz. Wa mimma sakatelu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah iya tahun dekolo sebagian ele duwe karam wahai panjak kaku manik Allah Ta'ala yunfikun pada lalu napkahang lalu sedekahang dindik kulu doang tu balik Allah Ta'ala bersuruh wa mimma razaqnahum yunfikun ia tanda dengan bertakwa bareh juluk gawe kuasa niki juluk tegawe mangkin berembe kena mbe lain tak bersedekah paling solahan. Sa pertama bersedekah ojo kina. Ina lain pertama bersedekah. Mbe kitab tu boyak lamu sedekah paling solah sa nomor segi bersedekah ojo ina. Aran tu batura niki tu batura. Batura tahu dah. Demen tendengan kepeng ni si ina. Tadi endeng kepeng ngeden mai beli lembai ni kebetulan ama saya kena arah sabda ama semenok nuah berdagang dagang sayur beli lembai
endeng kepeng 10.000 tadi apa ni nam anak kan ndor julu ina ketua menantu ni uni tu badura daun badura arang kaya kemayangan arang sak pemenu ina nauzubillah min. Bapak Ibu yang saya muliakan, ndek neak doan tekican berkah rezekin pelunggu sami wallahi ndek tekican berkah lamun noh pelit jokina tiang kacek pitu mas hirup abar ar keluar marawatur sabaru kacek balu besemeton sak sekeina kacek 12 sak 2 ina art telu kalin bejangkep bapak tiang kacek 12 besemeton mate telu karing siwa san mukita ruang semeton ketiam pira kali kumpulang semeton lamu mak sente were ina ea kaken tai dan lamun ini bahagia le bon dunia apalagi era tu akhirat ea kaken tai dari ea kaken tai ne kakak lamun ini bahagia lamun sente were ina bermerme kehebatnya jadi tuan guru bermerme kehebatnya jadi kepala sekolah lagu ina ya seda-eda aja nauzubillah ea kaken tai ne semeton ya kaken nuta semeton lamun ini bahagia lebon dunia sangka alhamdulillah wadang coba zul bahasa ini nak tuan dia neng kepeng tadi langsung los pirina nah nih 10.000 ina 20 ke bank sini an beli bus uli bus nang bahasa badora bus-busan kena canggih mau 20.000 cukup bus-busan niki kan 5.000 aja 2.000 3.000 aja 20 muya sa cemoh lalu lemak malik tang lalu atongan dementian terima gaji lalu tiang atongan ina 100.000 si derasa gaji yang kina mau pemeni sangkep kan nenek gamat tadi arak masih sisa gaji ni anak angka arak ni nak pokok si desa mau rasa nak Jerun onos selalu ngajahang dia mudah berkah. Tadi mudahan amin. Nu pilu dueun saran dengan nina wah niki dia. So pilu. Muka minang doan. Mu bulan lema di tang wah tanja. Tang datang. Ina. Iya doangunin bercerita tentang anak kepaling tahun Zul. Wah tanja ke pengarak 120. Mu akhir mu datang ina. Nyegek susah lalu nani kembe tadi bodoh kepen ina pira anakku selai jude lasing kamu jain hambe naranto ke nganu uli lamun de arak jaina napi pokok sawah barak-barak nah jo pelinggi anu enggak tadi do bali ara 20 doang nulisa 20 juta bedoi musa 5 juta aja enteh dah jok ke bank enteh adong ke jok tu bank lagu dendek dan kedakin kemben cari apa aja tadi dan cerita ini wow anak akhir mudang tebek berutang muk sahur dengan 5 juta muk sahur dengan 3 juta nah ini nak ni 1 juta ni ruan mbek gajin tiang tang beng karo belah dendek dengan anak ina ndek wow tadi ane nuaran tan si hebat naranina ka 120 mutu tangkepeng selai juta ni noh begedek ni berembin tanek tertanjak si ina ni nuah baik gamak kepeng si luwe kepeng si lalu bekedek kaca batur ina anjak kaya baik ambun bendangan dong mambun labah ngepot ni nuah baik lalu beli yang ina iling apa ibu sak masih berdua pangeran sila ina bapak tahadus sambini amah melet lalu kita ina tuan ketiang bersepatu jinjit marantan dengan sasolah-solah ina terlalu ojo ke mall mutiang tena ojo ke mall si de pilih sandal mbesa paling mahal paling cocok si de parane ye ya dang beliang nangis ni nak tiang maka mboya ndara be cocok sakit-sakit dia saya ngangkem be no janang kembungan nah dia
Lagu solen pilih sandal solen nangis. Berembeh kejaga kaya ateangan. Mu datang balik. Lalu boya angtang manuk tu nak ke keturaran lalu tangang dia. Menggorokang tak mumpanggangan sandal burung tu belia. Allahu Akbar. Saaranangan ina. Sila doaul walidain ka doaun nabi. Doaun dengan doa lebih-lebih ina ia paden dan doaun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat dia mau susah-susah. Lalu guduk kina ni wanda ketahuan ider lagu mangkin ya. Apa gemelek nuhani tak maksud. Nah, Bapak Ibu yang saya mulia garis kecek doang niki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Lamunara Bapak, lamunara rezeki. Sida jelapan tanjain. Nara ina kendara amak kuah mate. Tadi mu berembe kentanane kemelet kemaraunine setian. Sida nyerepak lampak boya anak yatim. Sida berniat ek sedekah hangina, ek sedekah hangama. Ndek perlu luwe ikhlas tet boya si Allah Taala. Ndek perlu luwe lamun seren solah. Lagu dedet bersedekah doang kan luwe dan bersedekah. Lagu maro cerita satu batura harus netu mumang doang tu batura. Kahararan merbon tu. Ni kakek bercerita kahar dia. Umumangan dia sedekah. Hamba Allah ni dia. Ingat aran ke Haji Masyhur aran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah niki sumbangan dari orang yang tidak mau disebut namanya, yaitu dari hamba Allah yang bernama Haji Masyhur. Astagfirullahalazim. Lagu iya sak cemoh lalun kena saran Haji Masyhur sebutar. Nabi manik Allah Ta'ala dalam Al-Quran qaulun ma'rufun unisolah wa magfiratun jelap-jelap dan maafang batur khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Solahan ketimbang dak bersedekah lagu mutiur lantur bilang lenteng langa. Lalu keboya Ustaz Zul jog batura juang ke gula 5 kilo sak mula sak 4 kilo mula sak 1 kilo je kebeng nak kaken dia lagu kedung so jauh jo kedun dia nek kena bercerita batu raut nek semen muni lagu ada cerita araan si demuni solah demen de berdadikan cebatur assalamualaikum de besalam endah kena dan si de besalam arak besalam menin dan besalam niki dan don tempel dengan saling kinturi marah niki dan besalam adin berdait bersaksi si arak Nabi Muhammad ledeket yang pun tersuruh demet bersalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arak nendah anak murid tiang piran waktu mau nempelek sekali bersalam musiruk ten donggolo imam bapak guru ten donggolo araan sekali-kali dendek siruk lep demak iman guru kolo le ulu sidet tunas berkat guru muya. Alhamdulillah mengkah narak menunda anak murid dia. Ya Allah, ade lon tempel-tempel, ade saat idapang sangke penjaga. Jerawat penuh. Muanin sak mulus jah. Nyerepek sedekah hangina, sedekah hangama, sedekah hangina, sedekah hangama. Bapak. Boya balu sak toa-toa sedekah hangina, sedekah hangama. Ni balu sak bajang boya ndik naram sedekah ngejot aran nuk balu dia wi ndo sayang berembe umur dia nane 4 likur ni ndik naran sedekah ngejot nauzubillah min arak nendah lam niki bab balu toa niki wah tiang besuru gawe sunnah Rasulullah merari 2 telu atau 4 lagu ikuti sunnah Rasulullah sebinian enggak dare ara sekek Siti Aisyah Musa seduan Aisyatun Wahab satun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Romelah Hindun Zainabur Juwairiyah selapu sak balu niki walepek lep muyeunin tiang suruh niki deket batura tahun niki mukbareh lamun sida mele ikuti sunnah Rasulullah dia boyak dia gubuk lewok dia arah iran nak ke kedur
Ya kancing merari ke masih dara jadi